makoraine na succession na riu tukinyite gikiro gia kwandika kindu tureta wiru nitwakiambia andikira ikorogo saini ruri iguru tiarutha na miandika tissue ine serviette ine nitwamiandika na igoti ni reuga atiriri material ni irrelevant. Yes, it's irrelevant. Yes, ona kuri ungi wandikire napkin ine agikiandika hau na igoti rikiuga it's valid so long as it's in writing. Yes, na nigo ikinya maundu macio mangire utugugithie turorete yakinyaniria maundu macio, that's a valid will. Yes, na no akiririkana na haria hangi twaritie ndeto cia capacity, knowledge na maundu macio mothe. So riu atukanira maundu macio mothe will yegatuika valid. So that is one element ya will, kana written will. It must be in writing. Yes. The other issue nekedu gia signature. It must be signed. So wandika no wandika ikorogo saini riu. Yes. Kana wandika iratathi ine no wandika kinya serviette ine okure wandikira kana kinya laptop ine ne ate will weyo dege kinya neri ikero agikorwo designetwo. So a written will must be signed. Na watho do definite signature niki. Na kogwa signature watho ugete ne ene mark no ikorwo wacora kamuti no icore kinya ng'ombe hago niko signature yaku. It's ene mark area intention yayo ne act ta signature. So na nikio koraga gutire mundu uragio usainaga atia kana signature yaku ti njega ni tondu ene mark wekira gikorwo ura intend ikorwo signature, it is valid. Kuri no uthi ucore C, no ucore demo, no ucore kiri ugucora, no wikire thumbprint. Yes, uge ndu kwandika gwikira kirore, still is a mark. No kuri andu angi ukoraga ni mekira initials handu agusaina mundu akandika initials cia ritwa riake na initials icio arenda cia act ta signature iyo ne gukorwo iri recognized. Kuri andu angi mahuthagira nickname yao. Yes. So handu ha mundu gusaina na kindu kingi akandika nickname yake haria ha gusaina. So nickname yo kana that mark ekira hau. Yes, ne gukorwo recognized. Agi ni makorogo na stamp ta niende tari de wakiri de na stamp yakwa gwakinya ni handu ha go sign no thie hore stamp yo ina ritwa riakwa ne rauga deyo ne ko recognize as a signature. Kogwo gutire format ya signature area mundu agikira kana atagiriro ne gwikira. So long as mark area wekira haria ne ko interpretwo ta signature kana intention yayo ne ko act as a signature. Ugisign to muhaka wekire ritwa riaku ni kuri andu masainaga haria the handu ha kwandika signature handu ha kwandika initials kana maundu macio twatariria no andike yours truly or yours lovely dad. Yes. Or yours lovely mom. Na description yeyo kana inscription icio kana ciugo icio ashi intendaga kana ashieregereire ikorwo ikirorwo ta signature. Kogwo icio no ikoricognizewo. Also ne ukoraga maita maingi signature denarika ti complete. Tari no akorwo sainaga ritwa Wanyingi iyo niyo signature yakwa. Yes. No githie kwandika haria kana mundu uri randika will agithie gusaina haria ritwa Wanyingi riage kurika andike Wanyi. Igoti niriroraga rikauga iyo signature onokorwo ti complete no ikorwo iri valid onokorwo dinarika uria yagireirwo. Now twauga will no muhake signwo ni testator kana mundu uria uramiandika. No ni kuri instance ingi ukoraga mwandiki will darahota gusaina ni tondu wa gitumi kimwe kana kiria kingi. For example no ukore mundu ndari na moko na kogo ndangihota gusaina either moko ni kurengwo kana kuri aria maciaragwo matari na moko. Mundu ucio watho ni umwitikiritie no ahe mundu ungi instruction ni athoma will ni ona ni njega. Yes. Ere mundu
sainira wiru iyo yakwa ndiroreire koguo ni kuga mundu uria urago sainira on behalf no muhaka sign in your presence urungamite hau wiroreire oe kalamu asaine on your behalf yes na agisaina no muhaka asaine uria uramwira kana directions iria uramwira agikorwo ala sign in your presence no assign na ritwa riake no assign na signature yake kana no assign na njirere ngi yothe agusign but agigusignira no muhaka assign na uge I'm signing on behalf wiru ino ti yakwa da sign wa nyinge no wiru ino ti ya wa nyinge yes da sign wa nyinge on behalf ya Kamau na Kamau ucio ndira signira ri ari haha in my presence yes no waranjira uria ngusaina koguo agikorwo ti mwene ora sign assignirwo ni mundu ungi in his presence yes na under his directions that is very important to note magoti ni maugite presence kana gukorwo ho ni gukorwo ho na njira iriku ndoi no gukorwo ho na ndramenya niki kirathi na mbere neguo gukorwo ho ni kuga you are there mentally and physically koguo uri how presence yaku ni ura understand niki kirathi na mbere yes na meciria maku ni maramenya ni maundu mariku marekika and on top ya kumenya maundu macio uri how physically ti thimo-ine na ti video call-ini uri how physically nigetha wire mundu signira haha iko na make sure mundu ucio ni areka kuringana na uria urenda na ngiaga gwika kuringana na uria urenda uri how no uhote ku object niki urabatara gukorwo both mentally and physically na umire aca hau na sign uria ndirenda na kana hau ndoneka uria ndirenda na koguo mundu ucio ni ari na capacity ya ku object na signature eno no ikirwo anywhere in that document no sign haria thi no sign mwena kuri andu angi masainaga thiini wa document yenyewe so long as signature haria yekirwo intention yayo ni ku validate wiru iyo now ni kuri andu mariganagirwo ugakora mundu ni andika will na ni amekira envelope ame seal agacoka karirikana o dina sign agasigna haha envelope iguru akandika signed by so and so na gathie kamitwara safe no ririkana wiru iria envelope ini ti signed no haha iguru ni signite ati ni we intention yake agisigna haha envelope iguru ni ati ni ku validate will magoti ni maugite in such a case then AOT validation kana signature ndego twika recognized ni tondu ciuri iria cikwiyumiria ni ati asainaga nigetha kumenyeka envelope iyo ni yake kana asainire ni tondu wa content iria ithiini so in that case signature isainitwo iguru ndingikorwo invalid no angikorwo isainitwo thiini wa document yenyewe kana ni mwena-ini kana ni hari iguru kana ni thiini so long as ya intendagwo a validate will that signature will be valid. Koguo signature must be there. No uthondeke wiru ikorwo na formality ici ingi ciothe not signed. Wiru iyo ti valid. Ndingikorwo i valid. No cio niguo undu wa keri. Undu wa gatatu, a written will no muhaka ikorwo na ira. Ndirarikana ukinjuria kiuria kana mundu no athie handu keheri-ini uthie rungu rwa muti wandike wiru mikire bahasha otware bengi umeige no riganirwo ni uhoro ucio wiru ukimiandika no muhaka hakorwo na ira na watho urauga at least 2 competent witnesses na competent witnesses ni tugite nia na witness yaya wiru ngisaino ni muiro omwe nekore sainetwo ni testator will still no igukoro iri invalid ni tondu ndikinyetie number ya andu aria metikiritio ni watho hari confusion yumagira na maybe gaka ndika undu bunge ri fatara kurora thiini wa law of succession ne yugete airaya eri to muhaka makorwo ho
at the same time. But no muhaka ma witness testator agisign. That's a contradiction. Yeah, true. Ate adoya le tomu haka makolo woho Neguo. wiru egisign no. No watho kauga no muhaka mone musaini agisaina. Neguo. Now the question is agikolo mutireho agisaina ri. Neguo. Then muko nati agisaina. True. Dogekolo absent na wone agisaina. Neguo. Although ntoko na the cure to that. Although that's a contradiction iri watho ini. Na magoti ni mahighlightete undu ucio na gukihoka andu are marivaisaga matho ni marikirora undu ucio nigetho streamline. But no muhaka mone, and that is key. No muhaka mone ogisaina. Ni tondu fata waira aya eri ni gitumi kio ni kimwe tu. Go confirm wiru ino ya sainirwo ni mumiandiki. Twari hotukiona agikira signature. No mage kumenya no waheirwo kinaki. No ma validate at signature no haha ni amwandiki wiru ino. Kogo digi challenge on the basis ya signature. Kogo ino nyandike kindu gitagwo wiru. Oguo ndakuritie ndi rungu rwa muti. Njoke ngwita mwena kata. Mutirabatara kumenya kiria ndandika hau. To muhaka tumenye kirio andika. Okay. No muhaka tuone ogisae na document iyo. Tondu ithe turoka hau turi aira. Ti aira a maundu maria wandikite. No aira ati ni wasae na document iyo. Koguo woka wonio document ino ri. Ni okuga eno ni document iria tuonire agisae na. Neguo. No content ya cio ri no mage gu confirm. So purpose ya witness Neko validate signature ya testator. Kana ya mwandiki. Tiole ugaita indo. Tiole ugaita indo. Uri okugaya indo ucio ni wira waku. Yes. No ati hari warikia kugaya maundu macio mothe ri. Ati nitwonire agisaina. Koguo ni kuga maundu maria mandikitwo hau thiini ni ama confirmire na signature. Na ithu tuli ira kuga signature yo ya sainirwo mbere itu na tukiona. Na nikio na ithe twoka twekera signature itu hau twauga ni twa confirm ni twakindira undu ucio. Great. So ucio niguo purpose ya witnesses. Ya witnesses. Now witness no kore uri hau rungu rwa kamuti. Ni twoka twina kata. Niguo. No ugisaina haria regi kata nake ari thimu-ini akiaria na thimu. Ndanona ugisaina. No ariho. Niguo. Now okia saine haria ati niona ugisaina no ndonire. Gucoke gukinya hindi ya gucharinjwo onio signature ino ndangirithikana tondu ndonire. Watho ugite such a witness ndangikoro ari competent witness. Ni tondu ona ariho da participate kana da witness the signing. The signing is the key. The act now. The act of signing. Yes. So agikolo okiri agikolo already document ni signed. The only competent witness ni uria wonire igisaino. Meaning tutaguthie kugerera na kou ri. Urenda kuga atiriri. Ndingĩandĩka wiru ndĩmĩcaine njoke njuke ndĩmwĩre cainai. Ndũngĩka ũguo although nĩtũkuona hau nĩ harĩ raida. Watho ugĩte ndũngĩta andũ kana witnesses matingĩkorwo marĩ witnesses angĩkorwo matinona. Na nĩtũgũkinya hau tondũ nĩnjũĩ he mũndũ ũroria atĩrĩrĩ andũ arĩa matonaga hao rĩ hagũthiĩ atĩa. Tũgũkinya hau shortly. Koguo the principle, the basic, kana the cardinal rule ni ati witnesses no muhaka mone ogisaina. Now nehoka situation yaku no wasaina will niguo wacoka atwita twina kata twakora ni usainire na hau haguthia atia tukumugurira kindu mugeni muonire tuligitio hau. Now watho ni wa anticipated situation iteyo. Ukauga agikorwo ni gwakinyanira hindi teyo ati testator ni assign witnesses matari hori. Ni kuri kindu gitagwo acknowledgement ya signature. Yes. Acknowledgement ya signature ni kuga ni twoka twina kata twakora ni usainire. Niguo. Na tondu tutinona ugisainire tugukoria he mundu
niwe wa sign haha otwira ene ni nda sign haha after guthoma kana ni ndandika wiru yo na nda sign koguo tugisign haria taira tokuga ni twakorire Mansaimo asainite wiru ino na agitwira niwe wa sign na koguo twa signire ta witnesses after gutwira niwe usainite. Thank you. Acknowledgement of a signature. Of a signature. Yes. Oh my goodness. God. Hii mambo kwa mingi. Kama unataka kiasi anya. Amatikana hii nyoko. Moda ajuja babu. Aona ngia akajua. Ora abona kemarori. Ujeno mama ituguo. Amatikana hii nyoko. Azoko ke kuja. Oga thiko ithatu. Kokino siri. Asante sana bwana wakili. Jaraba ni tueka. Inaona nyakomo ni usagura box. Tero ni mutumia wake ate aretirie pika punchero nyoa ya shoru.